youth wing lembat kinongket kambaro jongka parti yang ni po mulai nam takapor nganam jer kerteng kumjo ba eri karong do ubrau kertong ba parti kala ibet ban alat ban penekon hagani ke MDC election ba khamtame ki pa ke be jai ke jonga ke balang ke parasnong ke perthau ke parado ke parasnam ke jonga ngai khut kertang ni ginong ram snong hagani ke snong mulai nonglum ke bra ailat yengi kum ka parti begini ban plong lagbut ya kene ke jinglang patba kum ka parti ngi don kam ban lek sigi patba ban pensai ya ginong rim ya ke thong bat kay ke pengidon nagam ta ka jela nam ta ri baga jai mendu kumju ngai ngu play bula don ringkat bat ni haga jingai linti ula don ringkat kam tam bat nga ula hai ngai kamet ka phat ka bakot ka bakhya ula daw la ker la ri la sumar uplai yang ana gijima gijimen saw kumni ngala ban peteng hagane ka kam syakri patba hapreng gelenti ka be ka bangi di bania bat haga jing bam snuthur jong ki bayeng ban persya ini kemi i bangi ngim kwa banya khun kathma paramangi kathma ka ji kalong ya ka jingput kathma ka ji kalong ya ka bamsap kathma ka ji kalong ya ka jingle bor kathma ga jingi kalong ya ga jingi asliang kama ba kathma ga jingi kalong ban wanra be ni ga buram jong ga jat mandri ni kram jit bani le athma ba ka dor bar snong ni kram jit bani le athma ba ki nong tho khot khubo tenrei haba ka don ga jing prasang ban pen wet ya ga limtia ka jingi ban pen su tho bakla ya ga jing thmu ga jingi kare ga kamram ji ban pen shai shau pai ba ni kram jit kalam thik kum kathma ki Hamas bat ki Israel kambe kari Israel ka balik ban bom ki Hamas ningkong de ki Hamas ki bon ban rung shigar Israel ban kidnap ban ra ban rong ki nong shong snong jogar Israel ban pniap ban babor bat kum da ter ngasno kolong kum kathma Hamas pan ban hapreng jungi bat ki dor snong bat ki nong tho ko kubor ni kan jiet na ru asni ka ningkong Hooray! Kadai pat ka kamram ji bangimla ban chusngap. Namar ka Voice of the People Party kam snutanat ban tap igmiaw. Ngim snutanat ban tap igmiaw. Bali ka hiyar ka jat nriyo ji. Bali ka jat nriyo ka ba klaim. Ka jat nriyo ka ba jat thuma. Ka jat nriyo ka ba kiway pat ki para rilum ki shifting ini. Kiyang ngimla ban yak kun bat kini ki kasi. Ki tribal ki kendria lo naga taga kenhon ke we cannot compete with the advanced classes ndri bali mentangi her kumni bali ngi kelalong ka jakri ka jantam namar ngintre ban penbet ya ga jing pakala ba ga jing kendriang nabasatang ka Voice of the People Party kam asu ban share tap enmiao ya bangi di ban keren ban penbet ngin penbet on sekap baong keren sekap ba keren ngin penbet kenang ba pateng ka paket ka banwan kan long ka pateng ka klaim kan long ka pateng ka pendek ya ke rukom ya ka rukom perkhat pat kum ta ter awan kenang hagani ka snomolai ngatip bangi klaim ngatip bo pat ba jong ka snomolai ulai ka jing ka san ka klaim ndai kam long pat ka badengi bangin long ngin sus mo shngai namar bangilayo arpusa hajar bot aga Emily bangilayo lai pho hajar bot aga MP ngin sus mo shngai baga MDC ngin yo live sama jar ngidon kamban pensutho namar kini kibile persha ingiru ki persang ban leksho ba ban pensutho ban troile kedon gar kom troa kabangi i kini ki candidate hamolai ke troa kiang kumno kamolai kam jijit nagajo ko parti bat MLA bat MDC kata ka jing troa ka jungki pile jit ya UMLA naga parti pra jit no ya way namar ka mulai kiong nrenga sukwa ban pen kan mau kum unong mulai ka mulai kala jit haki por pemansya naga juga parti bat MLA bat MDC iba standing ilalong MLA absence nem iba bu leaders ilalong MDC naga juga parti ngakwa ban pen kan mau ya kani ka history kumno pembatai history kumhar nung pola pulang ke papakala namar kata
kiwat ban truai jadi kiwat ban truai jadi daga bagi ong pe teng haban ngintip ye ke history nila banong ka dei pi mong o lai khnang ba balai ba ngin ye yo ban ye compete test no day ngai nganong e pi kan kham suk ye ke strong ka thau kan kham mentoi hawa u emily bu mdc kia su thu jingmat bat kila ban pentrun baik ya kam ko ka kam namar balai kam don ka competition na preng emily bu mdc kam don kam ka jinga su thu jingmat namar ka don ka competition la da nla persang ban le ka bapa uni mdc la da udan le ka sarkar un penwit un khalat upanan kam da ka power jo sarkar bat kum bagi mentamo kidan ki mdc ki baga sarkar ka pelongi ki khon khatu kita ki khon khatu jo sarkar md hatam de mdc jo molai bo mdc jong the sarang kham ka morang nem kita yolot ka kipan ka baki yolot ka baki kwa ki select supat ba ngau mdc ngala banyo mla habang ade khon khatu tan lem na yolot kin belum dena ya dustur khasailite khun khatu khurlut tanamar kata kadau kadai ka kamram jungi bangin lek ban penshai show pai pa ngai snow kadon ka jingong shrum seneng bang snow na ban penshai bapli ya ka jing ban kot bor ban snow tho dan ki bang mdc udang ban penyokam ini wa meliu layu ndrai umdiu mdc penyokam kadai ka ranger security and service organization kum mdc bate baru dewe neki samla ki bangaju buram bat itna ki snem ki baminswa na buram ini samla nomor ulai ulong we ni samla ka jela ubala ban kam ya ki priu ulalek dan pentibit ya katu kalan ulala shisha o kalalong ka buram namar ulala shisha ban wanra ban aikam ba aijam ya ki priu bat nga itu bha ulong kumbu para ujona tenrei habauni usam larang ba ujam shir politics kadon ka jingma ka ba ap ya kitu ki brio ki ba uni usam larang ba ula aikam aijam ka baningkong ka jingma ka long ba kani ka organization kanamla ban trei kum hakapor ba uyaram ada yasno don bon gyang ni kala pher phi haba impe shu iba kata kade ka jingma kani ka organization le asi kala ban klam hagoi ga si namar uni ubriu ubasenge ka umla ashu ban aipor ban it pateng ki we kinamla namar ka sap ko don ka pher ya ki we ki beshu shem kom to kaba ar ka jingma kalong uni ubriu ula rum sa ka jili politics u yakun election udam ki party Baling baga jingdon ha ka parti ka bayalam ni ka sarkar ka basinchar ula klalang ula yo ka penong khon khatu ula yo la banang penklan ya kata ka organization la yo lot kita ki department ki outsource la ilot chegni ka organization nomor ka don ki jingdai baga sarkar kai ka banchalar ka wanda koi ka sarkar hakisnem ki banwan kai ka bancha Himut ke sarkar, hagas nem ke banwan kan ailat kan chu outsource bek, saga RSO sebaro kikam. Kayak gimana cara peli gini kinong tray. Namar kata kata orang yang pelong kipat ba kibasta. Oh ngimdai banchu, ngidai banting penban, ngimdai banong bangi okam no MDCM, kadi gini ke organization. Haga jing salah dai ban pelik jimut gini ke organization. Kidan pun kijing kentok ki bami gini ke organization mo. Kijing bamla ban siu yang hakapor mabiang kijing bamla ban siu kata ke EPF ke bala mi kot khobor balik kimi namar uni udengba ubalong dong seng jongane ke organization ularung se ke jili politics ka jingpa ke juban yakone election ka bu jingma yakane ke organization but gini ke nomtre but kam tam abamenta la ibek ba kade ke jiyo nang kajong ka sarkar jong ni ka party NPP kala ko aban tani liu sama namar ulo aikam aijam bat banang yang syuk na banyo ban job ya kamalai
NPP kada kuai ban job ega mulai ka kuai ban le dengan gunu volunteer mereka mau ke NPP ide bentit ngem don kamban pakla ko ki pat babi no na tangi ton kamban snutu ni don kamban snutu ho i bo ni OMDC juga mulai ula wenno ile di na ka EC ndre ngam tharai ba un note ban resign na ka NPP ngam tharai kuno bin resign na ka NPP haba pila yolo digni ki kam ki jam na ka sarkar MDA bayam na ka NPP kana ti ka pon ma ka tari ki tak ba bakin tek kin kumta bishar kumta haba ngakren kumta kam dai banga bisni mo amde bisni pun shayin haba ni ong ni kwa ai ki jinglang tak ba beli bangin sei ki nia ki jutang bangin pun shai pun soto kana bi ki pai ba kin soto o pleng galong kumta minta kelas mi security organization cuba hagi slam ke bulan kawan gawi ke sarkar ke pemilam ke NPP kaya banja nama kata ka don kami ni bangin soto bo play ula sei ula bu benta yani halaka jongga benta kiba bit bat kiba don ka sa ka kam business kidai ban play jimot ka business ka jongki mai ko ai election kiba don ka sa haga tu kaliang play jimot kemudian kesaban syakri patba let syakam syakri patba let syakai ke bentar bau blay lo khot ipi ndai kum bakal mentar ke jelaj ni balik ke kala namar bau businessman lu ko aban lang u nong susha namar hakata ke jinya linti habangi ni puli hakapor mengirang le kelas ni puli ki subject ki beber ni snoto bani puli ke politics ya ke political theory ni puli nang tangi puli ki subject ni smutu ba ka don kata ka jingare hapreng ka kitu ki babat ya ka bor sanchar ba kitu ki balong ki babat ya ka spa si lani kita ki political power holder ka don ka jingare hapreng ki political power holder ba ki economic power holder ka bamot ki babat ya ka spa ka pho ki babat ki kam ki jam ki industrialist kidang ke jiri pat ke sarkar teng sarkar ka thau ki policy bala influence dik industrialist kata ka don ndai kam jul kam jakot ba u economic power holder ondairu u political power holder ndai ka ni jelaji menta ka long kumta denamar ka takadau uju ubriu u sinshar uju ubriu u thau ka policy nam ndai la di ndai nam tau pat ba denamar ka takadau ni kum ka voice of the people party abang ni seng ka voice of the people party ni krem seng tang banila election nganong ipi ni seng bangi kwa ban pen khanya ka jat ban riu ban penitli ka jat ban riu nang tangi seng ban hi kai upat ba undan ya kata ka jing snow tho ha ka jing de ka sinshar ka khara kenapa mengiru ni nama aban penbi upat ba udi belong ubala penbiang la ni la pen ku bor la equip upat ba da kata ka jing start bon snow tho kenapa habu late ban jet nam ikma ulit da ka jing start ka jing champa undan menung no bala ban skor upat ba kata ka bangi ni kwa kata ka bangi ni terang ba kata ka bangi ni ando OPE kot khobor mo menen nem singi ba deputy chief minister in ai biang ka jingkren mo ilai penbiang yang ke PPP menda bangi ni opan keren paita yang ada fi ailat lada ka an ka sha ban ailat yakini ki beperta surup ki bahla surup mo ndre bunai yang ini du tulop mo tendre ingat song tang kani lada ka an ka sha nyimdan kam hadu ndre bunai tanglai bunai kalau biang ini bangin penbam jadai ki tanglai bunai kalau biang ini bangin penbam jadai ki nyimdan kam hadu ndre bunai tenamar kata katau ngangit kani kapor kan sapoi kita kapor kimut bangi nginang ban keren tang haso kimut pagita ki bakren surok kinang ban penya ya kakam kinongelam juga di India Mahatma Gandhi hasurok usabam usati usatkan Jawaharlal Nehru kinongelam ki bakrau kisakem kisatit nor bakini ka song ay apo secretariat aga shuki ka bajem kimtip show ega jinge masurok ndega nongepi jingem ka pagatam ka jinstat ka pagatam ngiyo na surok nganang iri daya namar ka tagadahao kismo ba kamlong ya kita ka perta surok kibapit
bakin sensyar ya gani ngitip ka Voice of the People Party kadani ga nongrem basem kadani ga thong bani don ya ga jing smutho kuno ban pentulo ni kam bar bani kren ni ga nugo mat ikren ga jing smutho ndei bani kren tang bani ni jing tole ni ban penthami pai ba pri gi nongalam hadin gi wei pat o ki daya ek artikel lais pa anyo huai haki por gi ban shwa menta kyong kamlong kumno kata kalaban long Minshwa Pyom Dom Kam District Council Hadin Pili Ekonom DC Ngimlang kumta kum ginangaram Jongga Voice of the People Party Habang ikran daga jing snotho Ngilek mentat ni depan snotho iki pa ngi tho iki jingak lenti jongga jack menru ya ka history ka political history jongga jack menru hagi spat ligi snam kumno tip iki jack menru khasi kumga jack menru tip play boleh lahong ga jack menru tip play Nangta ia kari khasi jentel tip kum kari ki life house im khatar doloi kidan ke sensyas im kidan ki hima khasi mo kari ki abusan bat ki khatar doloi kata kadi ki history ke political history kidan ki hima khasi ndela jokt malo ingi de ki pareng baron ndela jokt ini diki parengi la senchar yakini ki hima khasi ki jingi batkum jo egri India brokoi nega por kaya kapoi ka por bakari India ringkat bekini ki nongalam ki jingi nila yang persya ya ka sarkar bilat bani ki ban lajno na kari bilat ban yo no ege jing lai lut keladam ke jingi ki bat kari bilat kala ai kari India ke jing lai lut kenthop yangi Barabakar sarkar bilat kala pelaj luat ya dari India ki nongalam jo dari India mar ki wan ban kiu shini ban penbori ki CM ji hima khasi bikin sign ni kata instrument of accession ban punya semua no bat dari India bikin nongalam jo dari India kata kapor kila sandur kila seng ya kata constituent assembly kata ka darbar ka bani thir ka bani tai bani sandur ya ka constitution kumno ban penyaj ya dari India andang ila yo ya jing laj luat Orang yang semua bagi dia ango yo blay bah kapakum kata kapor ublay ula say yo rangba o bagi tip kum ba joy le ni Reverend JJM Nichols Roy uni ula yo la banong utkot jongata ka constituent assembly ka dorbar bani thir bani tai bani sandur ka constitution baru krem pelai ya kata kalat ula ya satinge hat po kata ka dorbar bangi ki rilum ki basong hagi jaka rilum ki bahapa po ka jela asam ni don kam ya ka an ka kerpang bangin sensyar dala deldi namar ngia per na kini ki plainsman wong ngia per kur kom im ngia per ke culture ngia per kur kom riam ngia per kur kom bam ngia per kur kom sensyar hasnong athau ngia per kur kom bat khndo bat shap kata ka dei ke spirit jong ka krenit ka bahendriu lani ka sikshidut ka banganga kwa pa pipin sngoto kabamot ka jimi jong ka sikshidut kadai ma uni urang ba ui bakum ka jatring ni don kam ya ka jingada bangila ban penne e ka jingong kerpang ka jingi habang iton hapok ke jela asam but lapen kha ya ke district council lingba ke krenit ke bahendriu agar part ini trajang kali ML05Y 1840 musubha kini penkeriano ML05Y 1840 subha kitrajang kali kini penkeriano magar part ya kitrajang kali kiba penyang hagini surok kiba kham kem subha bakini bu syagi caka kiba kham kelut nang makanum pendik ya kali kawan jong pabun boleh kata kadi kaba mapi kum kinong song snong hagas no morai ke bala nang ke bala start insnutu pening kata kadi ke krenit ke bandriu uni yang ramba ang sutu badon kam ke ber ke kerpang ke bangila banyi sensyari talati Denmark kata katau las wanra ya ke trading by non tribal regulation akban kang ya ban ya danga ya ke kai ke peteng hapeng jongi bat dei ban penkran ya ke jak beri ke jongi lingba kita ke hukum im ke kerpang ke jongi kami sagoi ke kenhon ke nongelam kabala snore bangim dei syu bandang ha pok ke jelasam ngila dei ban yono ela ke jong ke jela kile pliu jngot kilaya slok badeus nem khat khandai spa san pusau bagila stang kata ke jingi ki ban yono ela ke jong ke jela ke hill state movement kala simpora do kapras nem bangin yo ela ke jong ke jela deus nem khat khandai spa anyo puar baga sekarang dia kala ai hingi ke jela ke bapura
Nangin simlayo pat ya kaan, kabanya dayangi pat neki anjong ke sarkar India. Kibun ki anjong ke sarkar India kiba tuklar ya ke rukom im ke jingi ke culture ke jingi ya ke tray ke tak ke jingi. Dehangi bengi satawa ya ke tak artikel lais pan yu puai. Kani ke schedule lani ke kernet ka bandriu kadai kata ka an kaba kerpang kaba ngi pentrikam ni sinchar ladi daladi lingba ki district council hakapor bangirang hap hapo ke jil Assam mentangi ladi ke jila ka bapura ka sarkar jila kam thawan nang tai na po ka schedule ka thawan nang ba state list but ka concurrent list ka badan ka constitution jongari India baro ki state agri India ki hapan thawan nang ba ka state list but ka concurrent list kadang ka union list kadang ka state list ka bamut concurrent list kadai ki subject ki ba ka sarkar India ro kala ban thau ka ba ka sarkar jila ro kala ban thau tenrei ki don ki kendon an haga schedule la busu ya ka para 12A hadin bangila yo ya ka ni ka jila ka bapura kani ka para 12A kani ka ka kendon ka busu angka kanang ban pinti kana ba kinum don artli ki bor haga jila Meghalaya kabamot pala ka don ka jingi tungu apring ki anjo ka sarkar jila but ki anjo ka district council ki anjo ka sarkar jila ki im but ki anjo ka district council ki yam kumcho kadon ka anya ka constitution kaba kadon ka article for ka constitution kaba batai pala kadon ka jingi tungu apring ki anjo ka sarkar India but ki anjo ka sarkar jila ki anjo ka sarkar India ki im kadon ka jima ini mentah ka bidi ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kani ka an kam alat ya uthar banti khndo ha kani ka jaka ka jingi wala menta ka ladan ka jing persang ka tinge kam tam na kani ka sarkar MD kumno ban samthliu ya kata ka an ban alat iki khlajat bakinyo alat ha kata ka policy ka bagamra kata ka investment Meghalaya agency kaba kila ban ai jaka ha ka rukom juga list kama wei bal ai list la e bang yo pat e ka jaka di nomor kata tahu ni hapan selutu ia kejiat linti jong kejat meriu pakai jela ke jeng nyimdai ben sulit songshit nyimdai ben sulit kem selutu tiga ni ke bangingi ko aban selutu lara ke sarkar India menta kumba kalau menta ke dan ke lobby ke besyir kai ba but kam tam ha bagani ke sarkar BJP kabadan ke agenda jongka ban pelong ya dari India ke wei ke nyam ke wei ke tien ke wei ke culture kadon ka jingma ka bakrau lesi kala ban poi ka por ngim dei ban kingsting kala ban wanra ada kata ka lamlo ka bathma he po sarkar India ka ni ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act jing kan yam shanungin ne himrai la dingi doni ka article lais pa anyo poi ki anja ka sarkar India kimla ban prekam lemda ka sarkar India ka pendu no kumba pendu ya ka article 370 hapo Jammu and Kashmir mo kidon ki ong fi kren ya ka 371 phimi ya ka Jammu and Kashmir kala pendu ndre hang tapat ka sho hangi kan ka chat riu ni no ne man yang persaya ka rian dia bangem wat ta ya ka hak ka jungi ka voice of the people praktikan jeng rang ba ka chat riu panamara babinyo right ya ka hak ka jungi Hagapur bangiti penyekren, ini keren. Andai berfirman dan nurut nyenam syah. Lalu kita ini nangalam naduk ikat kendai spas. Sarau kila yakun kumnuban pendek yang lagi jumong tertang gaji. Nang tak kibam skwi kita nangalam. Kau ngam yang dan kambang sensyar hino adalah dia ledi. Nyimdan kam syuban haba po ke sarkar Assam. Kila yok penyo hani yang lagi jelah. Baling ingin penkan. Baling yok penban bakatang artikel lai spas. Anya pun kadang gaji ayu. Haba kata kaan kong no act of parliament government undang anja ke sarkar India can apply in respect of social religious practices of the Nagas kata ka 371A jongki Naga nang ta shusho kong kuno administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas kamut ka bishar ka khadar tamrai ka kumki Naga ningiron ka bishar tamrai khasi shanu ka jamata Kabishar temrai khasi kalong habagadan ke jinga kaja hapring ke arliang mamla ki wanra shakami juga jinga soto ki ong balai dei ka dau yu prima shu bani so to si to pe hadu bakin dei e ken dei kedup ken dei piam kata ka dei ka bishar temrai khasi kata ka bishar jongari India pat wei balai ki yingli laya mlongshu bani kren nang jinga ke jinga dei bishar ka tribal justice system is the best justice system in India.
Ladai ban board ya ke tribal justice system ke bangi ngiton. Nrai la pendu no penban ya kata ka jinglong tenrai ka jing. Kum ki ba i ya ke judge meriu ngiton ya kita ban sarong. Hakmat ka perthai. Ngiton kam ban ya sat ban ya kun. Nang ta shu beta ka article 371 kong no. Ownership and transfer of land and its resources. Mut ka sarkar dia mata kam la ban thar ko ka an hang the ban ong ban penyap no e ka land transfer ladangi don ladangi ni la thau ya ka an ling ba ka article 371 kinaga kinizu ki ong ni take advantage ya ka ni ka 371 ki wan ki sar ki an ka sarkar dia ki ong em nimte because of 371 we are protected by the article 371 hangi ngidon ngidong thawang ki ba kala jutang manda da kumai ram election akren da kumai job election le da kumai a voice of the people party remne job long kumno haka jo konong rem ka bangiyeng yen haka kanong rem namar kita kada ko kipat ba ka jimi juga voice of the people party kam dei taman chen nya tmaktin kumni ka por election em ni ko asisha nin ko ban penpat penpraya ka cek benriu nin ko ban onra ka jing sngo per dong per snong nin ko ban pen jai ka jingre ka jing hindrei ban onra ya ka ta ka jinong kawai kum ka cek namar ngitip tangkawai kebetulan kam kalau ke jitli, baka jitli kalau ke por. Larang mangi ngitli kalau ke pi. Larang ngitli, mendon kam bagi wei, bangin kro iki wei ken haban wan dem hangi. Kani ke MP election. Kalau long ke wei, nak ke jimpen i ke bakrau, seki wei pat ki jai benri. Nak ke live benri tali ki constituency ka Shillong parliamentary seat ngela job adu live war. Lada kan ni ke MP election kan jin lada day ke MLA election yela sinchar maroi ya ke jilla nim dan kam jirap jungno namar kata kata PE menta kumno ki wei pat ki sedang ban pai sha ngi ke chai re ki snu tho bala mi menta ka party ka bala ban te song ya ke chai re Lecce Giant Hills PE pra ukawe Lecce West Castles namar kata kata kini menta kelas sedang ban kelumar jimut kai ka bakin le menta dai ban kruwit ini arden haban dapiang pen kelami arden kata kata thong jong baro ki polkal party menta ki wat hanno bangini ban pen sutu bakla kila check iki video jonga barim em ngam keren kabalong kongpong bat ke banga keren menta kile no sot no she sentence ar sentence ngi jingkren jonga pawat baki pri kenong wa meneng idon bang penpoy nga ya ko video ko mga kran ni ko meeting hasora sapang ba kamdon ka sang kipalat tang kato ani kibri ko nga iba ka ito ng paid full video what you paid thank to clips na makatuga jigi jingle jigi nong sion jigi ban pen kumar lapi ko ban tip ka jingkren ka jubarden what paid thank to clips siba she's cut line cut arsekan paid full video pin so to ya ka jimot kira persang banwa umata kile kumno o kile segitu kemadang John Bon ki seng kasi ki ang o printip ke PPP ki diga seng sang partai jong Kristan bapli ki padang long seng kasi ki ang kumtas bi kita gini ki butpo jini kile semadang ki Katolik ki ang o printip PPP li bepersa Katolik ha lada ni wilong kami bapli langot yang isi tu bardan bu isi Katolik na so senai bapli kata ka tama ka jungi ban pen soto baglay ki pai ba kapag tama ka jungi kalau ban pen shai ban pen kubori upai ba lai sababun presbyterian no ginong alam BPP tim ju sotanat ikip biaga balang presbyterian ngoni ka voice of the people party kum ginong alam habangi pet ya ka judge benriu ngin pet haka balang ayu pidan pidan Kristan pimut mangi kinong alam juga voice of the people party la deng ya linti la lap ubriu bemensah linti ngino sha pelalong Kristan pidan balang iya be nindang por bantili kumta ngita na po ka party ko jingi nginot nang baka base of the people party ko ka party ka babrom mi gijay tunhon balang jajing baro kiyo tiket lut naka party ko jingi upam palang Kristan yo tiket badana balang Katolik yo tiket badana balang Presbyterian yo tiket badana balang Unitarian ngingim po ban tuklari ya ka jingari ka jo breu ko breu no kata ka kam simet jongki apa ko de breu ban bishar dan breu bala ban shari breu de nem de ne bisa ka tum ke jingle ka jing panggawai ka bangi ngi ko akalong ngi ko apaga chat kan wat ya ka khmat ka jung play kata ka diga jing kai nama kata ka diga thme ka tamrai jo ka chat riu to play lar kala rumpat kata sang hisin bangi kom ka chat pengin pendemel dia ka man ka jung play
kan sawan kan kom perkhat ka batmai ha prinji bangin nang ban I para beriu bangin nang ban I ya ka shnung ka thau bangin nang ban I pramacan bangi kwa ban yarap lem dari kom ba menta ka jing kwa spa ka jing haspa ka pen mak lalut tangal di lapiang namar kata kan ni kalau ka jinglong ka ba ngihap pan yang persya kom ka parti Tingawan kanang hagan ni kapor ngta namang aku apa kipai takin snutu o pleng kata ka jinyak linti kalau don ka sinshar sim kawan kata ka sinshar district council kabaki sim kilalong tangki subordinate officer jang district council ka district council ka thung ka weng sim bat yikirang basnong kumju nang ta ka wan pat ka jela ka bapura ka bangilayo ka jela mikaya ngidon ha ka jela ka bapur tamba ka ni ka jela ka batuna ya ka an ka bangil apa dia confront ni banyata bat ka sarkar India Kinaga kilayo, kimizo kilayo, ni kwa bani konreng, namar ka politics, namar tang mencupen thani paipa, o kini menta, lada kitan haga ruling kyong kamlong ka article 371, lada kitan pat haga opposition obagia side article 371. Namar ta kata day ka pouring ibnong enough is enough. Labyang ka jingpen bi labyang, mentahi ni kwa ban aila dia ka voice of the people party. Nomor kumbangalit, keleng-keleng dari kasih jantia. Hakini ki benai, ngai itang gani gawe. Bau baik bau berjit ya ke base of the people party. Hak MP election, uklem jit tang na kementar ke MP election. Nrai baik bau hakari kasih jantia, berjit ya ke base of the people party. Hak MP election, uklem jit tang na kementar ke MP election. Ulah jit rupa ya ke voice of the people party hadu arbitra bila penong beli ba arden uang tang hadu arbitra beli mau hadu lai pulai beli mau hadu lai pupra namar uni upat ba menta ula day upat ba au belong politically conscious ubala tip ya laga jong ka penta ubala tip kumno bangan jien no mikmat uban bisar keng ya ke voice of the people party nadu arbitra la dengi takla un bret Nyemla kan try yang nak jingjok. Life of nem. Bangina orang berem tu berem upai ba unum ong kum tau nong kikam. Nyela ala di pi la di pim le get out. Kata ngani ka bangi ni kwa. Ba upai ba unong. Kata ngani ka bangi ni bu ka challenge. Ya upai ba nomor paling nyem kwa ayel di ni kwa ba ka jelas kan sngan. Kum bangi kwa ba ka jelas kalong keri kalong ka rispa ba keri ka sngan ka jatri ka ba yatri ba ka jatri ka ba khan ka ta ka dei ka bangi ni kwa. Namak tahano kini ki nomrim ki baskem ka sansar ka kharar ka ba khoj ba bangi no me penya ka hoklong trai ka chingi. Kila banong ka bong re ka khando ka siap te ban ai ki waiting in tre. Kakam ka jamru ngin hapan pinting na ba mangi swang inyo. Ndrai kumbalong menta ka Meghalaya ka the most producing, the highest producing cement in the country. State hapo kani ka ri India. Kani ka way ni ki jela ki ba penmi dobilat. Labna ka India andai ki penmen to ayu ki karkhana dobilat. Yangi kum ka jat na ka dobilat ka khamtat ha Assam ka ju ka dobilat banyang ni echelon. Ke MCCL haba kami kada penmentoy kada long siya ka pleng jajong kinong sora kala ay kamay jami ki bubun ki layo banti doblat MCCL ki stockist ki wholesaler ki retailer ndray kay ke ba ni iling ba kini ki cement factory ki bami kamaryang kalalet ki wa kala sniu kaler kala jaklia ni don kam no marka taraban snoto kini kimdan ni jingkit kli akan mau aku akan penggemar kau ke isu kaba dan ke balas ong mau baarden ulah syukur ulah sekelai ke maulai bakata ke muda isu hagapor bangi ni piniki bat ngalai yalam pat ba ban tur sesket triat ngala sabam ro tu ngi ni krem persya ke muda ngi ongi persya ya ke jingket turput jaga muda kata ke nongrem ke jingi balai pat ba u isi ke muda namar ka don ke jing bamsap ke besyirkai yang ta kapisa sitir ki ong nagatara ko asyok bandon muda ndre mla ban ong banum don ki authority ban penya mental ngi apply license kali tang namar ba kita pisang inong penduk no ga DTO ngira mla ban penduk ki DTO ngidi ban weng ya kita bamsa kani ga muda kani ga bebu ka bor ban pek mau ban pek
ya kita ki hukum senai ngasor ban pet ya si bakadon jiman mangit kadi kadi kecela kapa cumai kha wanja ken mak tahap don ki an rei kim dei pat balang ki kabu ki lach na pisa ya gani nomor baga sarkar ka sutu kam ko ban ya confront lani kam ko ban pinsai upai ba kam ko ban pinbek ai tino asaka district council jayu menta linyar ki pai ba menta district council kim don ka manpower ka ba kadang kajing saja ka shirkai menta ki pai ba bagi dia building bylaws kata ka building bylaws ka bagi wei kam bari ban penduk no mla ban penduk menta la shimti daga district council klem wing ya ka jimpang shupin kan ria jaka sumar telada pumanya di jimpang shupin kan ria jaka sumar unong pang laban yap dainam Nagataga daw ni ko one way ya ka jimpang dai ban shupin kan ria jaka sumar of the People Party. Nagataga daw ko kipat ba kay ka bangingi ko abanong yang scam raikut long katolong jagat baca ngilarai ban ailah ya ka voice of the People Party. But kay ka bangai haga ka election MP ngilayo sanpu santam naga sispa kinong tepot kila jit ya ka voice of the People Party. But kat kum ka bangala ban snutu habangalik keleng-keleng ni ibu thong ba haga ni ka MP election haga ni ka MDC election ngamot banong ngin yo po na ka sispa kinong tepot ki ban jit ya ka voice of the People Party. Bada pangang kumta sa sisin nga ko aban pensay wat nam sutu baklayo piyong te ti arden mas job MP1 ko man snay simulay kamdi mo wandan to nenga ko aban itu ya gajing sisa habang langit kelengari kasing ngali kendo supon ngot kibriu ki ang barden ngingi di kenong kersam kongres ki baklain ba nimpat jui ka kongres wat hadu mentaro ni ko ahiban nang pa ada ka kongres daga seng kongres se Delhi tamana du ka MDC Emily nang ismat ngin aino ka jing kersam ya ka voice of the People Party. Deh halo kata nungrim. Deh halo kata nungrim bangi kermen, bangi botong, bangi poi new pol, nginum sa pusan tam lagi sispa. Ndai tang kata kinong kersan sengrulum ki ba it sengrulum ki pun ba. Ki ba ong long kata nong ngiteng nginum kerja anak sengrulum. Nama di tang sengrulum ka palapan ya dai ni. Dai tang sengrulum ka palapan pun skemi ka hoklong try ka sini. Kini ki ong barden menta tingile EP ya ka dur ka dar ka sisa jogini ki sengrulum. Ani per election kiwan penye ke kongres kiwan penye ke NPP kiwan penye ke BJP dar ada election pat lada sensar kongres ya lek sno lang dar sensar NPP lek sno lang dalam dia election ben dia ke kongres ben dia ke NPP ben dia ke BJP kabala penlong wat ikino yalam NPP hakan ke election emali beladep pakin de pitar lep ikini kinong yalam badi ke senglum ki betre lang bat ki udi petisi mesar wong kumno sali samsnem ya trei lang ya don lang ya bam lang ya telun lang menta per election pikno tangi up the debt collection dan impat pensong tunum bos kata amri ba mangi kami ini kinongalam jang seng NPP kita kinongalam seng rilum roh haga jaka bikin sengul eran kin kendit pendriu kin kala pemut oh kikiran sarung penban oh la hatunum bos kan kampengat Dena kata-kata bitar let kinong kersan sengrulum ki basisya ba menta kila raikut bakin dan batni wat kitu kitemen ki ban mi su si sabar ngalek hayin jeki kada kenduk bongot ki bedan benta ka jiki state ki mentangi pet setang ya ke parti pra na kata-kata ke parti pra menta ka bu ya ke thong bakan ke MDC election nyoho na ke sispa kinong tepur kin ai ke jingasan kin jit ya ke voice of the People Party ninong yat na ka bor sa ka bor ko kipat ba bi bat ngenya scam maka takan nongrim ka pangidan o snotanat badan ki pangi barden pilaya job ya ka quarter final ki pinya sriem ya ka MP election ko ka quarter final bat kyong lada pi job se ka MDC election mot pila job ya ka semi final balada pila job ya ka semi final krema ta tin pin job sub ya ka final ka balong ka MLA election snotanat kalong ka jing pin sriem ka jing penondur ka songnya Ngila job ke quarter final kepada ke MP election. Ngila ban job ke semi final kepada ke MDC election. Tambah ada ngim job pat ya ke MLA election. Kam dan jinggot nama ngim la aban ra ya ke kop juga jingjok. Ngila kam ngila job ke
quarter final ni dan kaman job ya ke semi final ni dan job ya ke final kenang bangin yo ban bat yo lakam juga sinshar ka khada ka simpor khat prasnam yaki patba ban yai ne ba ki nangalam ke bai ki hill state balai ki nong kesan pra ki nomla ban yai ne ban ni tang laisne menta dainam dain namar kata daw ngin pin snow tho ngin pet you candidate pet ya nongrem jong ka party ki patba menta ki snow tho ya ka party ni pin snow tho yaki ya ka jingdon kam bangit snow tho ka ke ni ka party kada ben pen ki nongrem ki baskam ka thong ka basai ki nangalam ki bedang ni ka jingi jingai ki bedang ki jingkit kri ki bastart ki bashampa marwai mla bani thawanya po district council marwai mla bani thawanya po assembly marwai mla bani thawanya ka batuna e kan rimot ni dan kam ki bedang ka jo ka jingmot ka jo ka jing perkhat ka jo ka nongrem ka jo ka thong baginda na po district council bala ban thaw ki an ki ba biang bagi policy nang da jungi kabatuna yang idan kam life wingot kibran ke jok ke jingmot ke jok ke jing perkhat ke jok ke nongrim ke jok ke thong baginda na assembly ban thau an nagam ta jungi bat nam ta ka chai riu lada tang marwai lene sangot lala oh nganum pen sitom yene di kat ni gani ban net keleng kari mtip shu mbyang shu ka thya kadem lai sau san pli gi meeting sisi shongkali di spa kilometer mat ka pum mat ka kriat mat ka siat ka jok ka smi don ki khap balak kadang ka po don ki khap thali ka po mama shu ban pendiang ka tang por bam ka jingem ka basosap ban syakri pat ba namar ba marwei bar sangot ni pala ni don kam tinamar ka taga daw banong mo pi menta kilami bun ki independent candidate balai kimi kani ki independent candidate keleng se gentle se la pemi malaga snong namar balai ban tharia ya ka pot ban penrem ya ke PPP lalu mi nasional para merchant eliam no te lalaj senong kap kersan ngata ko acok prate tambah simiat hama satu para merchant kajing sngow para merchant kajing sngow baying kajing sngow para senong katrikam samspa nang tu hiar samspa nang tu hiar kemensim te ko menjok upra ke kete te syahwe te job seno ngongai met bat mensim bat ketiba kejat hau pra kata kadai bandung namar kam dan jumut banjit iki independent oh sengotenat banyak snow ya gijing ong je gitu independent ki pet party mo ki pet no na ke NPP ki pet no na ke UDP da kli pa ba beli ata pay pemilih asu na ke NPP beli pemilih asu na ke UDP yang pay ka party tang uniform ka party kadai tang uniform ka party kam dai tang uniform pada mengapa je kecingkran jungking kemau itu mersiang sadan terong jai ni mersiang sadan terong lalamit ketuk siar lalut ki siar ha snong bitaru priong ini sini betul siar ni apsnong no dari apsnong ap ketem yo kem track te mersiang ini pa ini dan ini terong pelaj itu mersiang jelang mersiang kremi pertesio kabau tau terong 4 jam dalam jam terong ini mersiang lami pertei dalai iki para mersiang are kok siang sino bijak pro sekata menang ICP oh beli tu terang la akum ni kan kam telut met yo klemet tu bade ni kita tu sial kai kita bagi hapan mino ni kita di party kita pilih don pro sekata bat kebal IG mentor ya pi dai nomor basu tu long pi menile NPP mentate do security you dipin long kam singan pilih independent pai pa unung pai pang karang amrai mentau pai ta pilih nang latip nomor ke jile mentau kali baru kisang sen partai percaya ke voice of the people party kentu piki independent kata kata ma nomor kata dau kinong kersan pra bat ki pai pa ki bakwa ban penem ya jat menriu bat ban penyo ya ke lawai ke besingan tagi long den mandin kem de ban baklana kani Kersan NPP independent Kersan NPP pijit ya ke UDP pijit ya ke NPP pijit Kongres pijit ya ke NPP namar kata kadau kini kisuman tangkum kidur pulau Asyafi namar kata kadau kalau day ke poru pat ba bandrai kut hangu kwa banai ke Kersan ke jingilek mentah bat ke day ke jilek mentah ke MDC kam day kum ki wiki MDC election bangin ong tole STM
Kecingnya yang mentaka dibik tak ke sarkar bat ke sing NPP. Nomor ke sing NPP ke dalam ke sarkar kam tua baga BPP kan dia akan kurup ya kita ki artli ki executive committee hapo ki HDC ba HDC balik nomor 4 ba garo mentaka keliau la pai ki kemat sani. Upat ba garo mentaka la pai ki kemat keliau la ka BPP ke kurup ki ki artli ki isi oh pai ba garo la kawai alama pra alang mentaka satai. Kata ka dengan jima ka bakrau. Nagaruhin sementara kimla asasu kilawan ruwat segini kisnong segini banyak pinsel tulem ya gini ki parlok garo ki badan setai berpet mentangi don kam ban pet ya ke parti ke banon rai ke sensyar ke karar ke bekhoy namar ke takarau ko ki patba ke linti ke bekhoy ke jingpet ke jingirti ke jingkom ke jaibreu kan sawan rapat ya ke burung nakam taka jaibreu kai ke don kam ban pintui pi ke ni ke por yengskem wat num pensnap set kelut ke diang kamon ki skor ke jepi Hot laban artatian kan hapo msim tip tem yu parden yu jong break kat ni sini atip kaya syat sebelum pilaban artatian kumta pidon hop nomor asa syat si syat de tang ba wat numpat kentai kat bampat persang ngajong ya artatian mau ngaju ai nuksai ke tung rumbai ngala damdan benut ben persang ke tung rumbai menu benut ben bam tung rumbai mengimata si simply semapot badan benut ke persang ong bahasa bam jam mengimta ais bitok senyang kajing bangja bat step bat mir tak tung bai bet tenemar kata kadau ngajuong igri pila ban so artati ni oh kini ker black net to persang kan ya ke voice of the people party tanggawai ke banginur konong sansnem haka jing secar ke jing hadin ke sansnem ngem dan kam syu bonon ban kerpat upai ba ban kersan upai ba uni i tengkren ayu ngile hakita kita ki santi ngende persang doyak ngende yakun Minum perlahan ke por. Upat bau ni kita di jing persang. Balon sedang ben ke jing kemen. Ngamong bagi laban pengkala Hongkong Kam dia masuk san puar senem. Lapin seni dur. Lapin seni ke jumut cip khat cik pai ba. Lapin jumut ke jumut cip khat cik pai ba. Kam dia masuk. Nengidan ke tong. Bagi dan ke jinget. Pasempat ngadon ke jinget. Ublay ubai ke don ke jing. Balu adalah ula ibet. Ban IT yang kena jelaga jingi haka voice of the people party bahkan sensar amdan menu-menu pelabang kang ya kata amdan menu-menu pelabang kang nak kata kau niat daga jinget niat daga kata mensiam ke petrang banuan rak sisa ya kata jingkemen ban penlong ya kejat beri ke baklan ban rak sesiam ya ke burom juga jat beri mentah don shibun kiba paikmat syaka linti baka voice of the people party kaya namar ki badai tangga dengan linti ke balas ban kelepat ya ki jela ki badan hagari India ngilalong kanong muna ki sautuli ki constituency ki lalong ki so ningkong jongo voice of the people party ka marai constituency ka North Shillong ka Nongkram bat ka Marang Keneng ki lalong ki so ningkong mensua habangi persang banwat kandidat oh ka bajuat ban yo bun bating ndai menta kelumar samangi ki ba ai tiket kelumar sa parti ka jingya apply tiket kat hadu penghaban bu daga sekolah ba kita kiba apply tiket kin ya sign bat ke parti kita ke sekolah ba kata ke sekolah kalang ba kin e be ha ka jing start juga parti ba ka rai juga parti ladang ayo nang amyo ngan ne be ka parti ngan alam ka ketika man ka ketika diang snotna ba bon na pring kita kiapat donru kibala mino kibala mino ngam don kamanong upai ba ulai ike pila yesoy ka sekolah Pila kula ringi, bapiwan sa voice of the people party, ndai tama pikuat tiket, ndai namar bakan ikan nongrim ka kring, namar bapisane akin nongelam, kumno tang bamio tiket menta. Bapi kini ki jingkeno ke bobon, kini ki tma, kabakiwai ki persang ban pen bakala ya ka lintia ka voice of the people party. Ndai tanggawe, ka voice of the people party kampat bakala hakor kom perkat, kampat kendria nongrim. Kampat kendria nongrim. Bat ngidam ya bet syahmat Syakata tong ke bangi ibu, but hadian ke MDC election, ke voice of the people party kalau perkat lu paru ke kam ke bangi de bele, bangin yeng nam tajung pai ba, ngin persang ban weng ke jinge ke bangi la, ke badang ke bor ke jinga ke jingi, malah daga dam kampat larang nyemla, kum kinangalam, larang dam kampat bangin kot, ye pai ba hagari bangin mi, ngin hak ban mi, nakamta bangin peni sisa ya kata ka jing skem jumut jingi kom ki patba bantawa ya ka jongko dan ki boy apa arden de kata ka artikel 371 page utau sarkar India mo ngompi
la da usarkar India ui bengi jam di shisngap ka biang ndai la ngi smutu bengi tawai ka hakti ngin yengen bandawa wan naga sarkar dia ngin pentui pat ba kan kumai ki hasti oh wong la ka long kon ta te ngi smu shinga ngong ka tagen gede ke jing perkat ka jing ndai ben shisngap be maka tang ngin haplong ki pat ba ka smutu ya la ka joko hok ban ngin yeng rang ba sai sien kom ka jai mereka voice of the people party kala kedorenti kan betul nanti ka jamriu ka betul kami ki pat ba ka long tang bagian ai ka jing ka sham haki jindwai bara bangi tangkam bagian mi shikmat bangin dei ban ri yanu no habangi ki nakamta ka ke bangi snoto ka ban penmentoi nam ta ki khon ki ti ka pateng ka paket ka banwan te ka ni ka por ka pamata nganum penjrong shu na ka miet ka long ka bakriat ngai khuble ye ki pai ba snong jong snong molai kadi ka peni ki pai ba ki ko aban srap ya ke jing pensai ngiru ngim dan ndai tamat pensai banang yarap shishu ka penong ki pai ba ki ba scam ga jimut ke jipakat kanam dan pat ko ga bor ka pen baklai ga linti yang ni play ya snow ga jing pensai ga jing te ga ni ga por nga kerpat yang i ki badan lang ha ga ni ga por namar nga tipa pilong kin no kershan ki ba scam penang pen scam shishu ya kata ga jingmut ga jupi ban yai ne ha ka party kat ba ki nongalam jaga party bat ka party karang ya ha ga linti ka ba bai bat doilen ru yangi ba upleon ai boring ba ki bor jaga jingdom nani kinum don pat ki bor ki ban pen kan rea no yangi naga ni nongrim ka pagila jiet ban shakri ya phi ki pai ba te ni ka por ka mata ngai wer phi baro ki ber ni ka por to ni yang lang ban ni ki nongalam jaga voice of the